Whaatalo whātu Talafolo Radio Samoa le nei tae au, ma lole soifua manuia alo maia o talo las wharaile. Ma walunga le sila a fiti le whaatona sili o le soifua malolo ina New Zealand, Dr. Ashley Bloomfield. E lo toi mamawa lo ia le whaamawaenga Bloomfield, ma o se tasi na tau la mua i taimi o COVID au te aroa nei talu mai lava o na amata. Ua walaulia mai e fiti Bloomfield malona a inga e malolo atu i fiti. Ai le ngata ilia mai le Tourism Fiji o se awa noa e whaafetai ai lana tautua i le malo, mo le tele o tausanga. Ua lato tu whaatasi ai fo ise ata video ma lie to e oto mai ai le taimi a o whainga tā ai le COVID. I se tari il whaatona sili tala le news ha, o se o mata ngō fie tele ma ele mawhaiona tu ue alu. Ua ia mōli mau ai fo i le pisi tele o le lua tausanga so o ti ngā ina New Zealand ai mai se laulangi ato el COVID. Ma o se taimi le leile nei o le ao ai mo se tā whaunga. Tusa ma le se lau tolu se fulu whai ngā malanga ele i o ananafi, ma e ono whaawau mai i le so. Mai le pule sili o le New Zealand Great Foreign, o le delay po le whaatuai o vaalele e ono whaawau mō na yaso, a o tau mawhai le kamupani vaalele e le ngata o whai ngā malanga wa mai a whaatulanga mō aso taitasi. A o le toe tau mawhai se awala e whaatau nu o e pia whai ngā malanga a fia. O le malolosi o savili le tele o vaengo le atunu ananafi. O le mafu anga leo le haafi o whai ngā malanga. Mai a wharainu watoe au ngani malolosi mai tangata whewai e le o mo mia vave le malanga ina ia toe sui aso po le fesui ai for your tickets more credits. A o mawhai e ona tau fia o atu i le sefulu lua masina. E se mai le haafi o whai ngā malanga vaalele ta ua mai le tāpuni o le tele o awala whaapele whai tau wafe le aise e le tise le North Island a o le tui saute o le e iei vaenga na whaamalo sia le polo a inga o whaalavlave whaafosei. Ua toe whaafau whainga whaapaanga New Zealand ma Niue. O le watau nuu le Premier Niue Wellington e Dowden Tangelangi ma ua whailoa iai ma le palemia o New Zealand Jacinda Ardern. O se ulua i taimile nei wo o mai eila ta itai o lea whainga malo il palemene o New Zealand. Ma ua siasi mai ai a o le iyo o ita alonga Commonwealth le e whai e lea salua valua iulai Peritania. I le whailo inga na nafi, na saini ai ma le maalienga e toe whaafo waiwhainga whaapaanga i le vā o atunu e lua. O loo so e su ele Auckland Council, be whaafewheo na whesota i upenga ta whailangi sui mo e to o lua, o loo whina wina le tofi pule nuu. O le website o loo alu i le ngua e fesocollins.co.nz, o loo tatai ai le website a Leo Moloi. Whaamaunia mai ai ala sa upa le council o loo wa ai le bataa upa nei whaatasi ai ma le electoral officer. Mai a Leo na te lei loa le nei mea. Ai sau noa whaanana e Feso Collins o se whaanoa noanga tele ma ua tatau o na ilo. O loo talitonu ina fo e whaanana le maua maloi e le aiso na iloa. Ina ualia e na whaauluai ma le whaitionga anga i le Auckland Council. Mātala muli, tele utu tau. Tupe pepa, whaapea fuala au whaasaina na maua i oso whainga leo i au kilani. Silia ma le luas whalua awhe tupe pepa na au mai e leo. O utu tau, whaapea mea tō tino lo miai whaailongo kengi. Ma fuala au whaasaina na maua mai au kilani sautel vai asa walu. E se mai lea na maua mai ai fo ima se tasi o pāsikanga oi walua tau sanga talo na reportia wale ai. Mai whaapea tu salo na tau ma le lua se fulu awhe tā la. Wa moli ai e leo le tamato le sulfata sanga ma o se tasile nei o so fa inga fa alilo lilo le ofisa o lo fa awa o pea tau lai I kengi ma fa inga fa asoli tu la fono. Tala nao le tai au, manuia le nei aso. Fai me alofa